Mına Fidel'im, maqtagan Fidel'im. 103 milyonga qancha deyin gaz alsa bo'ladi bu. Qachon bor qimmatda qandalaspa? Печка, ого, все старье. Шарды сколько процентов охватываете? Где-то 55%. İyi, хорошо. Азыр мен уровень текшеріп тұтам. Бұл айтады полный деп атады. Ооба. Бар жоқ bu. А может обманывать? Невозможно. И ошондо анча мынча урдайсызбы же урдабайсызбы? Урдалбайт берди. Я. Урдалбайт дейт. Анча мынча жана по старой привычке. Жок, по старыйда. Эгертеле берди мозу чыкпайт. Вагон менен кирет, через түтүн чыгат, башка жактан чыга турган жери жок. Жеңишбек Шермаматович андай эмне болгон эмес историяда. Историяда болгон эмес. Мен ушул жерде 41 жыл болду иштеген. Бул мазут обратный слив жок да берде. Вагон менен келет, бияка Слив айтып, мека ошо насоскону насостор турат Көп го. баспа. Бул насостор менен айдайбыз. Ошол насос турат погружной. Мына Жеңишбек Шермаматович. Ага. Так, все. Был производство Россия. Здорово? Производство Крыжнефтегаз. Производство КПК. Ага. Ошонда поплавок кана. Поплавок ол наркада поплавок. На поплавок дастаканда неме бар да мындай болсо да. Ичинде болот поплавок. Все понятно. Значит, не дали экен, а? Не дали, все толтсак болбойт. Значит, Толуп турса ысытканда ашып ар кетет. бир бактасын. Уровень канчаны көрсөтсө ошончо чыгат. Хорошо. Молодцы. Бул основной эмеңиз ушул жерде, а? Я основной машинный зал. Насосное оборудованиянын бардыгы ушул жерде турат. Мола деле ошо алтын союзный экен, а? Мыналар деле союз. Жок кичине оңдосо болбойбу муну, Фидел мырза? Оңдойбуз. Я. Оңдойбуз. Качан оңдойсуз? Оңдойбуз. Качан? Быйыл оңдойбуз. Кара Сезонго чейин оңдоп коебуз. Сонымен қалмаш, қара мына все старье, мусорно, қарашы. Союз мезгілінде же обязательно котелмен бірге алмаштырыш керек. Алмаштырылады. Мол тепки, мол как раз эме екен, мына қара. Ошол 66 жыл қойдан екен бұл деле. Көрдіңіз бе сонда қалматыш? Ай, какой мусор везде. Қара. Қара. Сен Фиделді мақтайсың, Фидель деп. Мына қара. Мына Фиделің. Сонбек Қалматович, мына Фиделің, мына мақтаған Фиделің, қара. Атыңыз кім әлі? Машин. Мына мақтаған Ашимин, мына қарашы, паутинка, мусор бізді, сіләкер, қарашы. Оған қара. Жерде Жеңишбек бар. Ахо. Мына ке, қарашы, мына печканы, охо, все, старье. Это вообще не запустится никогда. Бул печка эмес. Бул Я. аппараттан келген конденсат шокот шок. Не, я вообще говорю, это не запустится никогда. Насостор бардыгы ошондон иштейт. Все старье. Ушулар кичине оңдоп койбойсуңар, Фидель. Кара, могу жерде кичине оңдоп, актап, сыдап койбойсуңар. Кара, аж уже деревья растут. Кара, там деревья растут. Кара, мына паутинкаларды кара, мына все грязь, слякоть. Могли бы побелить. Могли бы покрасить хотя бы. Нет. Сезонго чейин утабыз. Олар баардыгы эски экен, а? Фидель мырза. Вот это все старье, да, смотрите. Тоже 60 лет. Жылдар ремонт кылып коет, бирок иштебейт. Ичинде турбиначы. Нет, хотя бы заменить можно же. Алмаштырып койбойсуң, атаңга кылып оңдоп. Ажеке кандай, жакшысызбы? Сиз жакшысызбы? Рахмат. Тууганым кандай, жакшысызбы? Сиз жакшысызбы? Типа Михайловка обороны все котлы уже прошли ремонт, текущий ремонт, они в резерве, по электрической части все линии, 110, 35, шестерка, все работает. Оба трансформатора работают. Вот это все приборы Советский. советских времен. 60
60-х годов. Bu işteydi vardı. Ya. Gaz, Или мына Ya. жаңа екеуі. Gazdın pribоры жағы. и шарға подача обратка көрсетті температура. Кеткенім и қанша келгенім. И наружный температура. Бұл газдық расход көрсетті. Жаңалары шулар. Қалғандары бүт барды советских времен. Onların varlığın поддержкасын İşte. эксплуатация қылып, ремонт өткөрүп, рабочий состояние бойынша істеп тұрамыз. Вот это все приборы, Все, все старье. все ставим. Советских времен. Работает. Можно каждый месяц переключатель düşünüyorsunuz, а? Каждый. Вы же не переключаете просто. Нет, тут отдельной машине сидит. А, Я стратегию делаю, мындай айтканда, да, старший я начальник это направление даю. Давайте манча мегаватт берабыз, манча мена кылабыз, теплоға манча мена кылабыз деп ошондой. Я начальник смен. понятно. Bir yerde Bizde ошондо ава. Получается, шарды сколько процентов охватываете? biz где-то 55%. 50%. 55. 55% охват. Siz qancha процент охват qilasiz? 45%. Сейчас отдыхаете, да? Да. Сейчас отдыхаете. Нет. Каждый день у нас по заявке работает. Электротех, электрический часть ремонт. Одан кейін тепломеханическийде ремонтқа шыққанда обязательно бұлармен согласовать етіп, наряд жазылған шығар. А шарға қанша пайыз ыстық су бересіңдер? Ыстық су. Смысл? Қанша дом ал где-то 60-қа жетпейді беріле дом. Круглый год бересіңдер да? Жоқ, только сезон. Сезон. Только сезон. Зимой. Это Бишкекте потому что выработка бар да. Электроэнергия шығарады да, шанчаналы круглый год істейді. Бізде выработка жоқ. Біз только қышта ғана неме береміз. Отопление Суды береміз. ысытқандан лишний пар просто воздух бұрынғы. Бұрынғы ХБК үшін құрылғанда Бұл ТЭЦ ошо ХБК үшін құрылған да. Вот ошо азыр лишний эмени парды кантип использовать этсек болот биз? Кантип использовать этсек болот? Производство больше керек. Қарап, потребитель Производственный отбор деп коет. Ошо 8-12 килограмм тегерегинде. ЖБИ, Ошондой ЖБИ мынака немелер. мясокомбинат, консервирован. Пара Обычно потребление. Мол комбинат, да, Обычно- пастеризацияга. Ошондой бетон мындай. Илгери мына ол жерде ДСКлар, мясокомбинат. Просто вы лишний пар выбрасываете, да? Жоқ, егерде біз, допустим, летнее время егерде шығарға ыстық су бере тұрған болсақ, тогда лишний пар уже будет. Лишний будет уже. Бұл отказ болады азыр. А Субсидиядан. в зимнее время лишнего пара нет. Только идет на отопление. Отопление кетет, мозгопровод ысытқанға кетет. Проект жазыш керек да, бул не будем трогать. Бул иштей берет, где в течение 2 лет построим, новый, современный. Екі версия бар, Қытай турецкий. Ооба. И курабыздагы аны запустим, подключим, мынаны акырын үзүп коюш керек. Вот көрөсүң, 2 раза дешевле обойдется. Азыр, допустим, 20 000 куб иштетебизби? 20 000 тонна мазут. О, 20 000 тонна. 500 500 миллион будет. Вот видишь, жыл сайын ровно половина уйдет. Жыл сайын ровно половина уйдет эмесине расходы. И оправдает быстро. Давай ушуну бир эметели иштейличи. Химиялық цехтің басшысының орынбасары Құлбек Айбер Төлегенұлы. Біздің химиялық цехи негізінен екі бағыт бойынша суны береміз. Биринчisi пар береміз, через фильтр өткөрүп. Эки баскычтан өткөн углубленный обезсоливающий установкабыз бар. Андан кийин ошол пар аркылуу сууну ысытып беребиз. Папан суусун шаргы ысытып ГВСке жана отопленияга беребиз. Папандан келген сууну эметесиңер да, могу щелочторду кошуп смягчаете, да? Жок, папандан келген сууну биз шарга беребиз. Жок, Папан суусун. жок, мен түшүндүм. Ысык сууну мындай эметип жумшартып бересиз. Я, Обезсоливающий установка бар. Кальций, магний, натрий. через фильтр өтүп, анан таза суу барат. Таза су Кранка. барат. Жок. Ол биздин бул обезсоливающий установка только пар вырабатывает. Жок, түшүндүм. Шарға кетіп жатқан су. Ооба, Тусуздандырып, анан ион қосылып. ооба. Ошону айтып атпайм, ооба. Допустим, Жесткий места. кранты ачтыңыз,
ыссы суу чыкты, кайнак суу. Ошол сууга, ошондой суу кылыш үчүн канча деген мээнет кетет демекчимин да. Албетте. Сөзсүз. Просто эле көчөдөн алып беребиз, эле бербейбиз да. Жок, аны ысытыш үчүн биринчи Жестко сизин билдирме кылыш керек, кислота. Көптөгөн убакыт, күч, анын ичинде ошол персоналды даярдоого кеткен ошол убакыт. Ар бир сменге келгенде булар анализ алып турушат ошо сууданчы. Мага кара. Мага. Мага. Кара. Мына. Мына. Фиделин, мактаган Фиделин. Карачы. Так. Мына. Ишин көрсөң вообще ужас. Сен иштейсиң ушул жерде, ушул кереги жок нерселерди ырытып койбойсуң. Карачы, весь бардак. Монча эмне бар, кара. Охо. Мусор, ненужные вещи выбрасывайте. Зачем? Тангор. Бул жактачы. Бул жак вообще страшно болсо керек, а? Я. Свет тамызчы? Просто жок, эме тамызсаң кана кетти. Охо. Бар свет? А ну ключи-ка. Бунда бул жерде сен иштейсиңби, тууганым? Мен. Кара. Таңгөр. Таң. Мына мактаган Фиделин. Карачы. Полный беспорядок, кара. Ужас, ужас, карачы. Мага. Полный беспорядок. Кладу. Таңгөр. Канча жылдан бери иштейсиң, тууганым? 7 жыл. Кичине бир жеген оокатыңды актап иштебейсиңби? Канча айлык аласың? 22 окладым. 22. 22 деле жакшы экен. Сутка иштейсиң ойдому? 5 экен бизге. 5 күн иштейт. 5 күн иштейт. 5 күн иштейт, 2 күн. Кичине актап сыдап кой, тууганым, бу жерде бөө жарым кирип калса. Бирөө жарым кирбейт го, менден башка эч ким кирбесе керек. Ондо болуш. Сен өзүң жетекчилерди подавать этип атасың да, тууганым. Өзүң менен кошулупчу. Кара, могу жерде сонун кылып актап, сыдап, краскалап. Атың ким, тууганым? Алмаз атым. Алмаз. Могун кара. Алмаз. Алмаз. Карасаң. Краның кара. Кара. İşteydi eкен, кара. Ушунака оңдоп болуп, сонун кылып актап, сырдап, краслап койсо болот да, тууганым. Иштер ашып кара. Цехтеги мыналар эски алмаштырам, эч барды. Барды эле алмаштырып койбойсуң. Бардык эле цехтерди эски. Караң мынаки. Мына все старье, караңчы мына. Оған караң. Оған караң. Оған караң. Eski караңчы мына. Кереги жок бул, караң. Мусор. Караң мына бүт мына старье караң. Мына караң. Бүт эски мына. 63 жылдар. Малдарды караң. Все старье, караң, могу. Даже кролес калбай калыптыр. Могу срочно жасаңыз, түшүнүңүзбү? Срочно, прям срочно. Чатырларын оңдоп, татынга кылып, эшик терезени алмаштырып, Алмаштырабыз. эметкилер, жанагындай кылып оңдогула. Макулбу? Сонда калматыч. Өзү башка здание курайлы деп атып элечи. Мына теплица. Охо. Бул лимон эме болобу экен? Бышабы бышпайбы? Пишат, Да. декабрга пишат. Да? Отлично болот, базардыкынан жакшы болот биздики. Работниктерге беребиз, ушу тазартылат.
Жөнле берсе болбойбу работниктерге? Базардан 2 сағаттан қылып береді да. Bu yerде өзün еккен тип адамдан расходтар бар, шуларда жалпы. Профсоюз менен администрация белгилеп туруп, базарды карап, şu базардан арзан баға қойып береді. Бул жер тепло почти бекер. Ооба. Личный менен парда. Айнектери бар, азыр ачып койгон, кышта бекитип коет. Күн неме болот, ысык бар бу жерде. Ооба, парда берип койсоңуз болот. Бул качан даяр болот? Ноябрда. Ноябрда пишет. Ага чейин бадырын кыргычы, бадырынды жууп эмекти. Майга пишкан. Көчөтүнөн эктиңерби же эмеби? Көчөттөн егилди. Же уругунан ба? Жок, көчөттөн. Союзный эшик. Союзный эшик. Кара. Арендага бергенбиз муну. Оңдотуңуз. Оңдотуңуз. Кийинки жылы. Жок, быйыл оңдотуң. Быйыл 1 айдын ичинде келип текшерем. Оңдобосоңуз кетиңиз, кереги жок. Мына карап силердин. Булардын ичинде оңдогонбуз. Полный, мына эметиңиз, түшүнүңүзбү? Сөлмөй Калматович. Кройлун оңдойт, моларды оңдойт, эшик терезелерин алмаштырат, мыйлы полный алмаштырыла. Так, вам срок сегодня какое? 18-е, да? Так. 19, 20 деп коюңуз. Срок вам 10 сентября келем мен. Жазып кой, 10 сентября келеміз. Полный, что ремонт закончили. Здесь, там, везде, повсюду, что ремонт закончено было. Так, моны керек все алып коюш керек. Зачем? О, на жагынан көрөлү. Жеңіл Шырматович кыштада боюнча биздин жылуу электр борборунун таанышканы келип бизге полностью обход кылып улан иштер боюнча баардыгын көрүп чыкты. Көп замечаниялар көп айтылды. Булардын баарын жазып алдык. Ошону айтылган сұрақтарға аткарууга аракет кылабыз. Отун топтоо боюнча бүгүнкү күнгө 17.615 тонна мазут камдадык. 4,5 миллион газга Газпром менен келишим түзүлдү. Андан тышкары магистралдык жана кварталдык жылуулук түтүктөрүндө оңдоп түзөө иштери жүрүп атат график боюнча. Урматтуу Фидель Абзалалович, канча азыркы убакта дебитордук карыздар бар? Канча мамлекеттик ишкана, элдин канча карызы бар? Бүгүнкү күндө дебитор карыз 103 миллион 103 миллион 929 миң сом. Бул общий карыз. Из них население 40 миллион 296 миң. Население канча? 40 миллион 296 миң. 40 миллион. Так, 40 миллион. Бюджеттин карызы бар. Бюджет кошунда 63 миллион экен, а? Республиканский, андан кийин местный 63 миллион. Бул кайсы ишканалар бюджет? Городок 41 миллион карыз азыр. Гарано 41 миллион. Так, уже... Республиканский бюджеттен 6 миллион 396 миң карыз. Ким? Республиканский бюджет. Шаардык бюджет 44 миллион 293 миң. Көйүп кетти го. Ошондой карыз. Общий карыз 103 миллион. Так, 40 миллион. 40 миллион Население. 44 миллион городской бюджет, Так. 40 миллион республиканский бюджет. Шаардык бюджеттер боюнча айтып берсек, кече 5 миллион которуп берди, Горкодо. Ошо астак 41 миллион 183 сом шаардык билим берүү бөлүмү бар. Это получается 41 миллионов. Гарано. Дене тарбия жана спорт боюнча комитет 983 миң карыз. Шаардык аскери комиссариаты 859 миң карыз. А эмне үчүн өндүрүлбөй атат? Фидель Абзалалович. Эмне үчүн өндүрүлбөй атат дейм? Уже зима на носу. Нам же нужно заготавливаться. А вы до сих пор долги спрашиваете. Ну как это так?
барып отырады. Барып түнеміз ушу жатыңызда. Бұл жатыш керек деп, бұл азыр качан мазутты көтөрүлгөндөн кийин чогултасыз буларды. Вы тот раз мне обещали в конце июля все соберете. Вы до сих пор ничего не собрали. 103 миллиона дебютарской задолженности. Сомер Калманович, почему не собираете? Вы чем занимаетесь вообще? Почему не помогаете? Сомер Калманович, я вас спрашиваю, вы как курирующий зам, вы же должны знать, где деньги? Где деньги? Где? Üçüncü kvartalмен даже кыш түшкөндө, когда все подорожает, что ли? Уже эртең üçüncü квартал менен көмүрдүн тоннасы канчага чыгып кетет? На 5000 сом подорожает. Мазут где-то на 2000 сом подорожает. Дело плохо. Фидель Мурза, все вас хвалят, вы хороший жетекчи. А на самом деле вы не работаете. Я хорошего Фиделя не видел. Везде, повсюду бардак. Даже вот дебютантская должность 103 миллиона сомов. Это сумасшедшие деньги. Акчанын бардыгы ходите, везде возятся наши деньги. А вы в долги мы спрашиваем. А вообще, кем мы иметь керек? Должны заниматься бухгалтерия? Или плановый отдел? Кто должен заниматься? Я. Замдиректор и отдел. А где наш замдиректор? А вы чем занимаетесь? Вы? А вы что чогултпайсыз? Основной бюджет. Ана чогултканыңыз 103 миллион сом в долгах ходит. 103 миллиона сомов. 103 миллионга канча деген мазут алса болот болчу? 103 миллионга канча деген газ алса болот болчу? Качан баары кымбаттаганда аласызбы? А эмне үчүн чогултпайсыз анда? Ходите, шаги считаете. 103 миллиона сомов. А мы копейки считаем. Когда соберете? Качан чогултуптуз? Сезон башталганга чейин не кылабыз? Жылуулук сезон. Сонбек аба, качан чогултуптуңар? Ну все, когда все подорожает. Садитесь. Так, частный, канча частный секторыңыз бар, канчасы кыркылды? Барлығы кыркылды. 195 үй бар эле, былтыр 187 общий 195 үй бар эле. Былтыр тарих кымбаттыгына байланыштуу 187 алуу боюнча, ал 187 баарын жүрдүк. А вообще, ушул частный сектордан канча акча түшчү? Отдел реализации. Вы, да? Кто отдел реализации? Канча, частный сектордан канча акча түшчү? Я. 4 миллиондон тегерейди. 4 миллион, канча абоненттен? 187 абонент. 187, так, бөлүңүзчү, 4 миллион 187 бөлүңүз. 4 миллион сом разделить на 187 абонентов. Копейки, наверное, платят. Это на 5, на 4 месяца, да? Я. Отопительный сезон. Вот то, что он 5 айга, Фидель Желаевич? Октябрь, наверное, 5 айга. Вот видите, копейка не платят. Все, наверное, особняки, да? Частные дома. Бардык особняк домдор болчу. Вот видите, Фидель Мырза, Сонбек Алматович, вот частный сектор боюнча, кыркып салдыңар го, ошолордун бардыгын повторно квадраттарын эсеп чыгарасыңар мага, түшүндүңүзбү? Полный мага эсептеп чыгарып берип, канча жылдан бери алар пайдаланды. Вот видите, копейка не платили, особняк домдор. Бардыгын перерасчет кылып туруп 10 жылдыгын төлөтөбүз. Түшүндүңүзбү? Эмне үчүн алар, когда 40 квадрат, 60 квадрат үйлөр 2,5-3 мың, 4 мың төлөйт дагы, особняк үйлөр 4 мың төлөйт. Есть разница? Они 2, 3, 4 раза больше должны были платить. 15, 20, 25, 30 тысяч домов должны были платить они. А платили 4 тысячи сомов. Баары мага эсебин чыгарып бериңиз, түшүндүңүзбү? Полный эсептеп чыгарып, Сонбек Алматович, перерасчет кыласыңар. Поняли, да? Ошол биздин
эмелерден биздин жылуулук менен колдонгон абоненттердин баардыгын төлөп санап чыгасыңар. Понятно? Машина Асабековна, записывайте. Особняк үйлер қанша квадрат шығады? Приблизительно. Вот видите, 300 квадрат үй қантип 4000 төлөйт, туғаным ай. Қантип 400 квадрат үй 4000 төлөйт. Ал минимум 30 000 төлөш керек болчу. Мен 2 этаж үйдө жашайм. Ежемесячно мен свет менен отоплять этем. 25 000, 30 000 төлөйм. Газдан 15-16 төлөйм. И то экономлю. Алар все 4000 платит. Значит, где-то алардыкы ар бир айына бир 25-30 000 сом недоплачивали. Умножьте где-то 25 000 умножьте на 5 месяцев, умножить на 10 лет. Вот тогда все выйдет. Вот тогда народ не будет обидно. Вот все обижаются. Все обижаются. Вот мен бизге жылуулук жетпейт. Бардыгы тетиги асабна үйлөр улап алганды. Үстүнө чейин чыгып карап келдим. Мазуттун жанагы уровеньда карап келдим, плотовошто барып чыгып, өзүм бактын үстүн ачып, үстүнөн карап, замерин көрүп келдим. Поплавок на месте. Теги замермен билбейм, насколько правильно замеряет. Барын карап чыктык, вроде бы порядок. Мурдагы берилген текстолор боюнча бардыгын жокко чыгарасыз. Түшүнүңүзбү? Бир дагы домду теск улабайсыз. Жылуулук улабайсыз. Анткени биз алар менен отуруңуз. Алар менен сметасын эсептеп чыгарабыз. Допустим, мынакей уже 18 этаж үйлөр курула баштады. 15 этаж үйлөр курула баштады. Ошол үйлөрдүн бардыгын, допустим, канча блок, 1 блокпу, 2 блокпу, 3 блокпу ошол үйлөрдүн баарын санап, ошол жерге канча өздөрүнө, эгер өздөрүнүн автономный отказан курса, канча каражат менен курулат. Допустим, Нурзаман дейлик, Нуркелди дейлик, любой теги Аманат дейлик, Пикхаус дейлик, Абраж дейлик, дома строит на крупный компаниялардан. Ошолордун баарын санайбыз, канча блок үй курдум, канча квартира бар, канча отапливаемый площадь санайбыз и отказан өзүнүн отказанын курганы канча каражат кетет. 50 миллионбу, 60 миллионбу, 70 миллионбу, 100 миллионбу канча кетсе, ошол акчаны бизден либо ТЭЦ-ин счетуна төлөйт, либо мэрияга төлөйт, пожалуйста, мы подключим. Эмне үчүн алар, допустим, миллионы зарабатывает строительная компания, а бизге ТЭЦ-ке улайт, все болду, ушу мен до свидания. Нет, дорогие. Ошону абдан туура подход кылышыбыз керек. Төлөсүн акчаны, пожалуйста, эч кандай маселе жок. Подключим и обслужим. Курсун ошо 5 үйдө өздөрү өмүр бою будут обслуживать. Өмүр бою. Азына 5-тен 10 блок куруп атпайбы? Азыр баары бизге келип улайт. Алар не силе, понимаете? Алар өмүр бою, алар эмени карабайт да, өмүр бою көмүр жаккысы келбейт, өмүр бою газ жаккысы келбейт. Алар отстроили, акчаны санады, болду, все, бүтүп кетиш керек. И водоканал то же самое. И ТЭЦ менен чогуу эмен дагы ошубузду дагы модернизация кылышыбыз керек. Мы перестроить должны, перестроить. Biz пока ошту сүйүп, жүрөгүбүздөн сүймөйүнчө никогда не получится у нас. Biz старший поколение туда каласа. Бир мусулар терип жүрөбүз. Ар бир эмелерди ичибиз ооруйт. Ошол бардыгын молодежьга айтыш керек. Уважаемые дети, уважаемые наши внуки депчи айтып, чтобы ошту татнага кылып кооздо оңдош үчүн вы ошту должны любить деп. Мынакей мен тиги Сулаймантоо боюнча канча кырылыш атат. Бергиле Сулаймантоону депчи. Бергиле Сулаймантоо, куколка сделает. Бир кылымдан бери көрүстөн болуп жатат. Представляете? Бир кылым. Кругом мусор. Кругом старье. Кругом көрүстөн. Могила. Кирсең көңүң айланат. Бүт бардым ошолордун баарын рекультивация кылып алып, 100 жыл болду. Эми мына жагын Алла билет, барганда көрөбүз.
барын алып рекультивация кылып тазалап бактарды тигип газондорду тигип жанагындай капельный орошение кылып кана эмени Сулайман тоону по кругу жүрө турган кылып электромобильдерди коюп вот такие бабки можно заработать. Миллионы можно заработать. Просто башты иштетип, завод мы должны горой стать. Потому что мен ешкимге менин ошум дебейинче ничего не получится. Урматтуу коллегалар, почти 25 экен тех условия, 25 тех условий белгилеп, ушул тех условиялардын баардыгына почти 50%, 60% баардыгы чоңдор чыгып чалган. Подключите депчи. Баардыгы 60%. Ошондойбу? Андай кылбаңыз. Кылбайбыз. Андай кылбаңыздар. Пожалуйста, андай кылбаңыздар. Сиз айткан күндө барып токтоткон ошол. Андан урматтуу коллегалар, Орекки ТЭЦ жылуулук бул ошол биздин чоң жетекчилердин кормушкасы болгонда, кормушка, представляете, любой жетекчи приходит, сразу ТЭЦ жетекчисин чакырып, как дела, туда-сюда, когда подключать, почем подключаем. Есть дома подключайте, парусная, не надо делать. И жылуулуктан то же самое. Андай был бош керек, балдар. Андай был бош керек. İnженер барамыз. Siz kaç alасыз? 35. 35. Siz Şagay? Мен 38 аламын. 38 Siz Hasan? Мен 50. Про зарплату вообще наоборот мало. Мало наоборот. Мен к чему говорю? Просто мен айтайын дегенім, азыр муакчылар түшірсе, можно еще поднять зарплату. Мен ошо говорю, это 38 миң, 40 миң, 45 миң, это очень мало. Конечно, тазалыкта иштегендер, жана Зеленкожда алар 15-16 алды. Аларды каздап, Кудай кааласа, мына эмеден баштап жаңы жылдан кийин өткөндө канча кыз шай тапшырып берип кетти, 30 миңден кем болбосун деп. Аларды көтөрөбүз. Мен просто айтайын дегеним, азыр мына зарплатаны бул предел эмес да, чек эмес. Мы можем еще поднять. Вверх можем поднять зарплату. Үйгүлүңөр менен, улуттуган, айланып, аман болгула. Кайсы жерде болсо, саламат түз болсун. Таанысак деле, таанышып калсак, ошо көчөгө салам алейкум саламдан кайрылбасын. Эң муну жакшылыктарда ага эне, эже карындаш болуп, жакшы саламда түз болуп жүрөт. Жаман айтпай жакшылыкты, жамандыктарда бизге өк болуп, чөлөк болуп, бир тууган болуп жүрүшкө Аллах таалам насип кылсын. Ишиңизде ийгилик калсын. Рахмат. Балты тугандар жакшы болуп.